Kunemehlukwana lengiwucabangako mawuhamba edule emoyeni ngendiza noma uhamba emgwacweni phasi noma ngabe ungashayeli la emgwacweni, kepha uyatibona tinkomo, ubone nemakona, ubone kumbe nema-potholes, tigojana letikhona ekhatsi emgwacweni. Ugcine sewufika phambili udziniwe ngoba nawe noma ungashayeli bewushayela uhle wekhuta, uhle ubhilika, uhle ujikisa. Kanti edule emoyeni awuboni nekubona phambili. Awadi nalomgwaco nema-potholes akhona awadi, uhamba ngekulalela kuphela. Yebo budze beluhambo bungakudzina kepha uba more relaxed. Sihlobo sami, ungakhathateki ngekuthi kubhekwaphi lamuhla. Just relax. uNkulunkulu lobonako la ubheke khona. Nguye loyadiko indlela. Uyati la kumele abhilike khona, uyati la kumele agege khona. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Angikuhlephulele encwadzini yaSamuel wesibili sahluko 18 livesi laka 5. Inkosi yayala boJowabi na-Abhishayi na Ithayi yathi, nibomane ningisite thine, ningamendi lutho lomfana Absalom ngenxa yami. Onke lamabutho ayiva inkosi nayiyala tonke tindvuna tayo. Ngicela kulendzaba ngikucocele ngikukhumbude ngaGenesis sahluko 1 verse 26 na 27. Umuntu noma usitha sakho noma ngumnganakho noma ngulothandaza naye noma uthandazi naye noma uyakholwa noma akakholwa, umuntu wonke wakhiwe ngemfanekiso waNkulunkulu. Lenye indzatshana iyacocwa ngalenye indvodza beyihluphekile ifuna bunjinga. Yehla yenyuka yathola-ke labanye bemanga bamnika kwekudweba bathi hamba esitibeni tsite utawuthi bawudweba. Lolo kutawuthi makuphuma ute nako. Wahamba nelidweba waze uyalijika uyalidonsa wabona kuphuma indvodzana yakhe. Wayekela wangamkhokhi washiya nelidweba khona lapho wabaleka wabuyela ekhaya. Leni enhlitweni yakhe wathi ngingafane ngihlale ngiphuyile kunekuthi ngemuntu longumfanekiso wami, longumfanekiso waNkulunkulu, ngeke ngivume kunjinga ngekufa kwakhe. Davide ubhekene nenkinga, indvodzana yakhe Absalom seyiyengiwe kuthi uma kungafa babe wakhe angasithola sihlalo. Sekunebantu ke labamlandzelako Absalom. Davide ke sewukhokha libutho lakhe kutivikela, kepha ukhokha nemiyalo uthi nibomane ningisite thine, ningamendi lutho lomfana Absalom ngenxa yami. Ngalamanye amagama Davide uthi noma ngingalahlekelwa bukhosi akunendzaba, ningamlimati Absalom ngoba ungumfanekiso wami. Nami ngingumfanekiso waNkulunkulu, naye Absalom ungumfanekiso waNkulunkulu. Yebo angafuna kungilimata, kepha angifuni kuvikela bukhosi bami ngekubulala umntvanami. Kwangathi inhlitiyo yakho neyami beyingabuswa nginale liqiniso lekuthi wonke umuntu ungumfanekiso waNkulunkulu. Asibe nendlela yekuphephisana. Ungabi nenhlitiyo yekuthi uma angakhwesha bani, uma angalimala bani, uma kungete kwamhambela bani kahle, uma ngingamona bani, ngitawubese ngithola titalabu, ngitawuthola tikhundla, ngitawuthola impumelelo. Asibe nenhlitiyo yaDavide lethi, Nkosi yami, naSathana fana ngamtsinzi Absalom. Ngeke ngijabule kumbona ahluphekile nangiyalomunye umuntu, mine
ngibe ngijabula ngiphumelela ngekuhlupheka kwakhe. Lodi thobako uyaphakanyiswa, lodi phakamisako uyathotshiswa. Amen.